bolong betekni bwkhaktwi hayung hani bwsarokni sal palaikha agolini sukanto academy o buphanga twi rimani bisingtwi o panda no chengchawai naithatok khlai rekha mantri Animesh Debroma tei manjaka joto forest department ni officer o hojani samung khani resap kurung tam kurung tak kurung roknobo bebagui khorok suku rokno borom yapharka tei borom blaibo yapharka tei omaikano hayung hani bwsarokni sal palwaina nango tei borokno bu borom rena nango hnai sai khnarka mantri Animesh Debroma nani di tamu saka o naithatok pandani bisingtwi mantri Animesh Debroma Bupang pangsani bedek bopura yapang murama thansa Buma khorsani besa betirok single ohani besa di prasa di prasa di prasa di pra amani besa Saiba pisini slaibo bara laibo mathe samsini rasa chachi bre hani bugarok ohan nai golmani Saiba pisini slaibo bara laibo mathe samsini rasa chachi bre hani bugarok ohan nai golmani borotong manis Boro sok paika sang sasat kusuk bereni tolak laika Boro to manis Boro sok paika sang sasat kusuk bereni tolak laika Di prasa Di prasa Di prasa Di pra amani besar Halo ya kele boy kusuk bere mokana Hansa halok no muthange jingle batawi hanna Halo ya kele boy kusuk bere mokana Hansa halok no muthange jingle batawi hanna Osmai sini khani hawa taklai People's Indigenous Day Selmamono Forest Department ni bakhakti Sukanto Academy o Selpalai leka Tini chini Indigenous ni 9 জন personalities jara writer, poet, social service lainero folk music ko jara chini bosongni bagi samung tangnai amtei borom gonang rokno borom gonang jikshongno jong dini সম্মাননা রেখা borom রেখা borom gonang Nando Kumar Deborma Vikas Rai Deborma Madam Dipali Deborma Budusri Koloy Budarai Deborma omo ahai sangro jeng dini Forest Department ni bakhakti borno borom yafan chini culture chini maniko chini tongnung samrong borok protect laimani bagi borom lubi borok tebo inspire nan bagi dini jeng borno memento yafarka small token kisa rang bosem borno rekha এবং তেকেসা বরম লাইব বরনো সং ইয়াপারকা আহিকলাই সং তিনি পালাই লিকা ইন্ডিজিনাস বরম কোনো রেসপেক্ট মার নাই বরং কালচার নো প্রোটেক্ট মার নাই ল্যাঙ্গুয়েজ নো প্রোটেক্ট মার নাই আবুনি
परोनति जों डिसकाशन बेलाय गाहामखौ अबनरमखौनो अपान्दा पाइबाय जतनो बेलाय बेलाय वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे इन द ईयर 1994। इंडिजिनस कल्चर क्या चीज़ है, इनके अपनापन क्या चीज़ है, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, नेचर से किस तरीके से इंडिजिनस लोग जुड़े हुए हैं, इनके विषय में आज चर्चा किया हमने। बहुत सारे डिग्निटरीज थे, इन लोगों ने भी चर्चा किया। इंडिजिनस पीपल को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनको रेस्पेक्ट दिया जाए, उस सब विषय में भी आज चर्चा हुआ। 9 ऐसा व्यक्तियों को हम लोग सम्मान दिया आज, जिन लोगों ने राइटिंग में या पोइट्री में, सोशल सर्विस में, फोक म्यूज़िक में अपना बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण काम रहा। उन लोगों को आज सम्मान किया हम। और डिपार्टमेंट के तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ, 3 ऐसा एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट चल रहा है जो इंडिजिनस लोगों के हित में ही काम करेंगे। बहुत सारे चीज़ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इनके लिए लाइवलीहुड के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री, मार्केट के साथ लिंक किया जा रहा है। तो इस सब विषय में भी आज हम लोगों ने ऐलान किया है, आगे भी करते रहेंगे। एंड आई विश एवरीवन हैप्पी वर्ल्ड इंडिजिनस डे एंड नमस्कार।